President William Ruto atwarite kambeni ciake cia thirikari ya urumwe gicũa-inĩ kuria athiĩte na mbere na kugathĩrĩria ateti a mũng'ethanĩro aria acagũrĩte ndundu-inĩ yake ya maminista. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Ona gũtuĩka ateti aya a mũng'ethanĩro aria nĩ atongoria anene kĩama-inĩ kĩa ODM mateiguanĩire na mĩbango ya thirikari ya Kenya Kwanza hĩndĩ ya kambeni, President oigĩte arĩ na mwĩhoko mũnene nao atĩ nĩ mekũmũteithĩrĩria gũkinyanĩria mĩbango yake yothe thirikari-inĩ. Mumempatia ruhusa Ali Hassan Joho afanye kazi na mimi kama waziri wa taifa letu la Kenya. Mumenipatia Salim Mvurya asimamie mambo ya biashara na investment katika taifa letu la Kenya. Hawa wangwana wawili kutoka Pwani, mimi niko na imani kwao. Huyu Salim Mvurya alisimamia sekta hii ya uchumi samawati kwa ustadi mkubwa. Mimi naelewa na najua ya kwamba Joho atakuja kufanya hivyo hivyo. Kama mzaliwa Mombasa na kama yule ambaye alikuwa ni gavana wa mbeleni, anajua katika matatizo yaliyoko katika sekta ya blue economy. Mimi Aisha Jumwa nilimwamini Mheshimiwa Ruto na muamini Mheshimiwa Ruto kwa sababu kile anachokiona akiwa ameketi, mimi siwezi kukiona kama nimesimama. President uria uhungurite matura-inĩ matiganĩte ma kaunti cia Mombatha na Kilifi gũthũrima na kũrugũria mĩbango ĩtiganĩte ya ũthii wa na mbere, aroneka kũhũthĩra mweke ũyũ wa thirikari ya ũrũmwe kũria aikari a gĩcũa-inĩ manyite thirikari yake mbaru o rĩrĩ kambeni cia gĩthurano gĩũkĩte ironeka kaĩ ciambĩrĩirie. Pia sasa nimempatia huyu Salim Mvurya majukumu ya kusimamia mambo ya biashara, mambo ya industrialization ama viwanda na mambo ya investment katika taifa letu la Kenya. Kazi yake muhimu ni kuhakikisha kwamba Dongo Kundu inafanya kazi na ajira zinapatikana katika Dongo Kundu Special Economic Zone. Watu wetu wa Pwani sasa, sisi wote tusimame nyuma ya Mheshimiwa Rais. Rais atakapopata nafasi awe na makini. Nina imani zile ajenda zake na wahakikishieni kama anavyofanya leo hapa Watamu ataenda kuzitimiza. Kwa minajili ya amani na uhuru wa nchi hii, sisi tuko tayari kufuatana na wewe mpaka tukamilishe ajenda ya chama tawala cha UDA. Ateti amwe a gĩcũa-inĩ morĩtie President ndakagio nĩ maũndũ marĩa marathiĩ na mbere bũrũri-inĩ, makiuga nĩ inegene rĩa o ihinda inini na nĩrĩgũthira o rĩrĩ mbeũ njĩthĩ makoretwo magĩtia ũigĩrĩrĩki na waragania thirikari-inĩ. Umekuwa msikivu sana, umewasikiza wananchi wa Kenya vizuri kwa umakini, ukajaribu kuyaelewa malengo yao na hatimaye ukafanya uamuzi wa kuweza kuunda serikali ya umoja wa taifa la Kenya. Na tunashukuru serikali yako na tunajua na hii fujo mheshimiwa, hii mambo itaisha tu, na tunakushukuru kwa msimamo uliochukua. President William Ruto aricera-inĩ rĩa kĩwĩra kaunti-inĩ cia gĩcũa-inĩ kwa ihinda rĩa thikũ 4 kuria mũthĩ wa rũciũ atanyĩtwo gũcera kaunti-inĩ ya Lamu. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.